Kristu inkosi. Ngiyanibulisa bazalwane egameni likaJesu. uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukufakaza abazalwane elithi zikaNkulunkulu incwadi yeSamulo banqoba nangezwi lokufakazi. Amen bazalwana. Ngizobonga uNkulunkulu ohambe nami kwase kwaba manje. uJesu Kristu inkosi. Yazi bazalwane indaba kaNkulunkulu ehamba nomuntu sinotisa only mase siqale sakholwa kuyo or sasindisa ukuthi kusho ukuthi dala uNkulunkulu ehamba nami. Amen. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ufakazi nabo ngenkonzo zikaJuly bezimnandi Nkosi yami uJesu Kristu inkosi. So ubaba kune example bekhe wayenza eShumayela owesifazane okwakumele ukuthi axolise to irapist. Amen. uJesu Kristu inkosi bazalwane. So akhange understand ukuthi how come i-victim iyoxolisa to irapist. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Kodwa i-example babo yawayisebenzisa umpostoli uNtsibane ithinta abantu abaningi even nomfundisi uMkholokoto. Ngicabanga ngilibiza kahle isibongo sakhe. Naye makashumayela wayithinta indaba yakhona. Nami yangithinta bazalwane i-example kababa. Mina ingithinte ngokuthi uNkulunkulu uyanibonisa into yokuthi ngiyisoni esikhulu uJesu Kristu inkosi bazalwane. Because angeke ngikwazi angeke ngibeke yonke indaba yakhona ukuthi kwenzakalani kweyami impilo, but ifana nekasisi lo bekakhuluma ngaye ubaba uJesu Kristu inkosi bazalwane. But mina ithe isenzeka into yakhona iprocess yakhona nginale rapist ngathatha decision ukuthi what's the use ukuthi ngiphile or ukuthi ngizigcine if future seyiphelile. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Manje uNkulunkulu makasambuyisela back to decision engayenzayo ngabona ukuthi kahle mina bengizidayisa kuSathane. Umzimba wami nje ngavele ngawudayisa from that day ngawudayisela uSathane. And mase ngireflecta nezinto bengizenza the time bengisajola vele ziyasho ukuthi vele bese ngidayisile ngingasenandaba nentempile kaNkulunkulu ngingasenandaba nomzimba nokuthi ngenzani. It was normal to me. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Kodwa engihluphe kakhulu ukuthi maningi amadoda ngeke ngawabulala konke lokho ke kwenzeka because bengine anger ebinkulu mina towards abantu besilisa. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Bengasenandaba nokuthi maybe ngike ngajola nawo or ngumfundisi, but once wenza into that I don't understand bekuba easy ukuthi indoda ngiyithukuthelele and ngiyibambe into yakhona inzondo yakhona ngiyibambe. So ngithe mangikhuluma nompostoli uNtsibane uthi kimi uyoba kuhle ukuthi because ngiyamxoxela ukuthi nomuntu wakhona baba ngamgcina that day angisamaza ngiphela ngambona and ngamthethelela. Athi kuyoba kuhle ukuthi uphinde ukhuleke kuNkulunkulu uphinde umthethelele umuntu ukuze ubesho ukuthi vele udlulile. So ngakhuleka kuNkulunkulu, but although ngakwazana ukunderstand ukuthi baba wayezoyisho ukuthi phinde futhi ngimthethelele umuntu wakhona. Kusho ukuthi mina that time ngave ngathi okay ngidlulile kuye that's it, but akhanginaka ukuthi ngisaqhubeka niyahamba nenzondo kimi yamadoda angihlukumeza because abanye abangihlukumezanga like physically, but uthola ukuthi into eyikhulumayo iyangilimaza. Manje sengiyayibamba lanto and sengiba nenzondo towards wena. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu bazalana ukuthi kuko konke sekungcono kakhulu. Amen bazalana. Ukuthi isono senhliziyo asibonakali. Amen bazalana. Sekungcono kakhulu because ngiyazizwa nami nasenhlizweni nami ukuthi nanoma maybe umuntu wesilisa sekatest maybe sekutestwa futhi ukuthi sengindawoni nenzondo akusavuki lolalaka benginalo towards amadoda because there was a time ngangihamba nomngane wami ngesontweni lo bhuti nangu uphethe ubhiya udakiwe, so angibize ngegama elingalithandi lithi Mabhebeza ukuthi ngalamle kanjani kula situation because ngangifuna ukulwa naye ke lower straight kuba masilwe manje.
Anganokuthi ngangithembeni because enge nganginayo like umfutho enganginawo esifubeni sami ukuthi lo muntu lo mele sishayene manje iphele indaba yethu. Amen bazalwane. Ukuthi ngangithembeni I don't know, but it was anger enganginayo towards abantu besilisa. Kodwa uNkulunkulu engisiza kukho akusafani nakuqala. uJesu Kristu inkosi. Ngisho lokho because sengilingekile kaningi in that situation, but ngabona ireaction yami iba different from indlela bengireact ngayo kuqala. uJesu Kristu inkosi. So ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ongidlulisile kuko konke bazalwane. Bebe baningi abantu bengibabulele Nkosi yami, amadoda bebe baningi bengibabulele. Amen bazalwane. So ngicela uDede la iSunday school ine item enayo uJesu Kristu inkosi. Izobaculela ingoma yabo then izokwenza item yabo uJesu Kristu inkosi. Sonke masihambisa